bontsha o le mosebeletsi wa molao he bontate mathata ka mona tshabeha nna ke le mmele fela ke se ke bile ke entse qeto ya hore tsena tsa bosebetsing ke di tloele hobane hle mathata a maholo ka mo ntate so go ke hle go le msia e be re se re tsamaya wena go tloa mo ntlha ke a gola ke ya hore ga ka qala yena ho nka nako e kae bano ha bo bona Lesotho ho qeta nyewe ya dikgang tsa bosebetsi nka etsa mehlala e phelang yena ya dinyewe tse ngata bona bo tshabehang tseo hore kgang ena e fele pakeng tsa mosebetsi le mohiri inkileng dilemo tse 10 mme taba ena ke lakatsa hore ke e hlalose ka sebopeo ke sena yena ha re ke re qale qalong yes ho tla ba le kgang e hlaha mosebetsi yena ka nako e nngwe motho o nketswe methati ya kgalemo ebe ka morao ho teng o fihla boemong bo ho bona a belwang ka thoko mosebetsi ka morao ga belwe ka thoko mosebetsi ebe o tla boetse jwale a hlahlela nyewe ya hae mane DDPR a itseka hore ke bona e ka teleko ya ka ya tsamaya ka tsela e nepahetseng nyewe e jwalo ha e kena DDPR e tla tla mothating wa pele wa ho tla bewa ko ke be tjena ho tla ntshwa samane ya teng ya teng re tloetso re bitswa referral yena jwale e be e lo fuwa mohiri hore tseba mohiri tsatsing le itseng o bitsetswa khotla mosebetsi wa itseka yes mme o tlo fumana hore nako e jwalo mohiri o tla fuwa nako e ka etsang kgwedi ho isa kgweding tse 3 hore atle a tlo tla hlaha mona le khotleng la tsa bosebetsi yes letsatsing leno la pele yena ha ho buinyewe hakana empa ho kenwa mothating wa dipuisano tse reretsweng ho rarolla bothata bo teng yena mme ke mothati o ka ona o tlwaetseng ka ho thwe ke conciliation e le mo kopangwang mahlakorana mabedi na e mong a ka ikobela ditaba ho kae e mong a itia ho kae yaba ho ba le khotso ditabeng tsena tsa bosebetsi ha mothati ono o sa atleha ho fetelwa mokgahlelong wa nyewe e leng wane o le khotleng leno tla thwe ke arbitration yena jwale o tlo fumana hore le ona mokgahlelo o tshwanang o tla boetse o fuwa letsatsi le ka nang la ba ka morao ho dikgwedi tse 2 ho isa ho tse 3 ka mantswe ya bonolo ka nako le motsotso fela nako e seng e fetile e se e fihla dikgweding tse 6 empa ke lakatsa ke bontshe ntate hore dilemong tse 15 tse fetileng ho isa 20 yena mekgahlelo ena e ke buang ka yona ho ne ho etsahala hore o thole hore e etsahala ka hara dikgwedi tse 2 fela nako eno e se tloile dikgweding tse 2 e se ile ho bonya dikgweding tse 6 kapa ho feta go tse seletseng ke tsere di ka ba ka tlase yes jwale e tla ba letsatsing lona leo yena ho latela hore na tshebetso ya DDPR e jwang hangata ha o batla nako ya hore ke kopa letsatsi le feletseng la nyewe ho kena maemo a teng a ha jwale ya tshebetso ha a dume o tlo fumana hore o ka fuwa hora ya bo 11 ho ya mane hoseng ho ya mane ho reng ya bone no batla o mamela jwale ka nako ke batla ke hlalose taba ena hantle okay ha o qala ka hora ya 11 yena e tla ga o fihla ho reng ya pele ebe ho a kgefutswa ho bua dijong tsa mosehare alright ho kenwe hape ho reng ya bobedi ho ya ho reng ya bone e fitile ka metsotso e 30 mme tla ga o bala dihora tseno o ka nna wa fumana hore ha ele hantle o ya fela dihoreng tse 4 ke mohla o fumaneng hora tse ngata ka ho fetisisa ka pela lekgotla leno kapa hora tse 3 le halofo yena ntle le mono o tla fuwa nako e tloang ka hora ya bobedi ya fitile ka metsotso e 30 ho ya ho reng ya bo 11 kapa hora 11 ho ya ho reng ya pele ebe tsatsing leno ho lekano tla boetse o tla tsatsing le leng ka mantswe ya bonolo wa bona o ntso ngwatha hora tsena hanyane ka hanyane qetellong o ka nna wa hana ho nka nako e kae ho qeta kgang ka mona ka ga DDPR ha jwale e se le ntho e seng nka ho che ho ipapisa pele mofuta wa dikgang tse ding ka lemo tse 2 lemo tse 3 DDPR o ntso le DDPR ha so ka ga le khotleng ha o so ka re fetela le khotleng la bosebetsi le Labour Court jwale
ha kganye qeta o fela Eya. o fihla o fetela lekgotleng la bosebetsi e leng Labour Court Eya. hobane jwale ona le mongare nga ke a kgotsofalla sephetho se bang ke se fumane Eya. jwale ebe ha o fihla hona teng o tla fuwa di-cassette tsane hantle tsa mehleng ya kgale tsa tape record tse harolwana Eya. kapa ebe o tla fuwa ka motsumpana ho thwe tsamaya jwale o lo nka mantswe yane motho a tlanyang ka motjhini a tlanye jwale a behe hantle pampiring re tle re tseba hore re bale jwale hona ho ne ntse ho sebetswa jwang ka nako eo kgang ena e qalang mathomong a yona e leng taba yane re e bitsang ka hore ke transcription rekoto ka bokgutshwane jwale nako eo o tlo thola hore taba yona e ne e rekoto ka boyona e ka nna ba le yona hore e lokiseng ka ntho e ka etsang kgwedi tse tharo jwale ka mora kgwedi tsena tse tharo jwale ko hona o tla boetse babuelli baemedi ba basebetsi baemedi ba mekgatlong ba fapanyetsana ditokomane tsa nyewe mme ha re ke re fe tshebetso eno e jwalo nako e ka etsang dikgwedi tse tharo ho isa ho tse tsheletseng hore o phethelwe mothati oo ka morao ho teng jwale tla be le hona ho kgethwang letsatsi la nyewe letsatsi lena la nyewe haeba le kgethwa e le ka kgwedi ena ya 11 selemong sena se re leng ho sona mosebetsi o boima ka mane ka lekgotleng la bosebetsi o ka nna wa fumana hore o isuwa selemong se tlang kgweding ya borobedi kgweding ya borobong ya boleshome ka mabaka ona letsatsing lona leno la lemong se tlang kgweding ya borobedi kapa ya borobong o hona nyewe e tlo kena ka mora hore e kene moahlodi wa kgutla jwale le yena o sa lo imamella qeto e tla re ka mora hore qeto e etswe e be le hona jwale o reng re fihlile mothapiwa e mong ya sa kgotsofalang o nka apile ha nka apile o re boipiletso mona ke fetela lekgotleng le ka hodimo e leng la maipiletso la bosebetsi Labour Appeal Court ha o fihla Labour Appeal Court o fumana wa ha hona moahlodi wa ka nako tsohle ho nkwa e mong wa bomme le bontate baahlodi ba lekgotla le phahameng e ba yena jwale ya tlo tla bamela boipiletso bona ka mona ka lekgotleng la maipiletso jwale taba yona eo o boetse hape re feta mothating o ntso tshwana ho lokiswa rekoti empa wane mane se re le mothatinyaneng o pejana ya teng e batla e sa sokodise ke ntho e ka etsahalang le ka kgwedi kapa ka tlase ho teng jwale ho ngolwe dikgang tse ngotsweng ho kupuye letsatsi haeba moahlodi enwa wa high court ya fihlileng wa hlwauwa ga mamele boipiletso bona ba nyewe na bosebetsi o matsoho wa hae a tletse ntho e tla etsahala ko o tlo fumana hore o tla fuwa letsatsi la hore nyewe e mamelwe fela le hole ba dikgwedi tse tsheletse ho isa selemo se tlang jwale ho jwale e mamelwe jwale ke mane mo tla fumana hore jwale o sonkile selemo se seng hape jwale o kena ka mona ka lekgotleng jwale nyewe ya hao e a mamela ka mora ho nyewe ena ya hao e mamelwe ha ka hlolo ke maipiletso ha qeto e qeta ho ba teng ho sa setse lekgotla la ho qetela e leng lekgotla la maipiletso la Lesotho jwale e bang o ntsa sa kgotsofala o boetse le yena o eketsa leeto lena o fetela lekgotleng la maipiletso la Lesotho jwale lona re a tseba hore ka tlwaelo le dula habedi ka selemo e se tla ba ona o lehlonono la go wena o ka holo ya ba kenang kgweding ya bone selemong kapa o ba kenang kgweding ya 11 selemong ke ditaba tsa mofuta o jwang mohlala ka nako eo dikahlolo tsa lekgotla di wang maobane moahlodi ya o kametse lekgotla la maipiletso o ile a hlalosa moahlodi Kananelo Msito hore re tla beetse lekgotla la maipiletso la Lesotho le dula hape selemong se tlang ka la tshelela kgweding ya bone e yanta jwale ditaba tsona tse di na le bothata ba hore o tlo fumana hore leeto la ho qeta nyewe ena ya dikgang tsa bosebetsi le bona ba haesane ho motho ya lehlonolo lena le tshabehang ya lehlonolo kgang ya hae ka fela ka dilemo tse nne ke ya lehlonolo a le jwalo ntle le moo e hlile nako e tlwaelehileng ya hore kgang ya bosebetsi fela Lesotho mo ha jwale ke dilemo tse tsheletseng
jwale ke batla ho ntshetsa taba ena pele maobane re bile le hore dikahlolo tsa lekgotla le la maipiletso di ditse jwale o tla fumana hore ha dikahlolo tsena di tswa re fihlile boemong boo ho bona ditaba di leng ka tsela ya hore ho ne ho na le nyewe eo batho boholo ba neng ba etonetse mahlo tjhe hara dinyewe tse ding ha ke re wele dithasello tsa batho tsa dinyewe di a fapana di tla laolwa ko hore na ho tlang ho nka sebaka na ke empa re bontsha hore commissioner ya taba tsa bosebetsi mme Batsoso o ne ana le nyewe mo no yo le yana a tsekang ditaba tsa hae tsa ho tlosuye ka le leng o isuwa ka le leng ka mo go leng ka teng hantle mo ke teng a ke le tabeng tseno tsa dikateng tsa nyewe ya ka empa mo ke teng ke mo ya ba o ba le kganya hore na nyewe ena ya hae lokela o mamelwa ke lekgotla lefe ha ile mo qosa mongodi ya moholo a ka o lokela mo qosa o ka jwale lekgotla la maipiletso le rarollotse kgang ka hore dikgang tsa mofuta o jwalo di se di lokela di fetele lekgotleng lena la bosebetsi le Labour Court jwale o tlo fumana hore haeba batho bana ba makaleng a mmuso kaofela ha ana le kgang le letona kapa le mongodi ya moholo a kapa le motsamaisi ya moholo director ho thwa se ka hlotse o ya high court leba le kgotleng la bosebetsi hone jwale o hana jwale bahlanka ba se ba wela molaong mona wa bosebetsi jwale ho thwe ya le kgotleng la bosebetsi yes ya go bolella bo madimae ba tabena na bokae yana a o ka botsa potso wa go di agent di re mpolelle mo motho ya o kametseng lekgotla le la bosebetsi le yo khona ke moahlodi kapa ke master ke moahlodi kapa ke master da motho ke da bulati president jwale re a botsa ona ke moahlodi kapa ke master dana jwale taba ena melao ya gona gana le bomadimae ba hore ka nakong go bona ka le Basotho yana re tloella fela ntho tse re sotlang mono ga re rate le hore re bue ka tsona e reng ke go bontshe setswa karolo e nngwe ya kgang nyeweng ena e nngwe motho ya arabang nyewe o buella mohiri mohiri o sa sebetsa ditaba tsa mosebetsi hantle ka ba boya e bonolo fela ha fitla ka lekgotleng gore Labour Court wena ka moahlodi ya o kametseng nyewe ha ona matla go ka sebetsa taba ena matla ana a mona a maholo bakeng sa go ba da ile hantle o masterata ha o moahlodi ka ona ba no masterata ha ona tokelo ya ho etsa diqeto tse itseng ba tsaba taba yona eo fela re tlo nka le motse pedi ntse re seka yona re so kene nyewe yana ka nako yana motho a ntseng a ba bohloko ke mollo ke mosebetsi ditaba tsena di bohloko bo tjena dumella ntate nke ke kgutlela morao hanyane ka kgwedi ya borobedi ka selemo sa 2000 le 17 yana ke ne ke le mokgotlong mane go patwa mokale ka lekgetheng yana ke hopola hantle ka nako eno lekgotla lena la bosebetsi le ne le kwetswe gobane le ne le sena basebeletsi jwale dinyewe di ntse di fitla di pakellana nqa e le nngwe ha re bua le wena tje ha hona le sebaka sa hore na dinyewe di bewa ho kae ka lekgotleng la bosebetsi mme bothata bono ke bontshe hore ha se bothata ba hona jwale mebuso e ntse fetoa diparamente di tla dipuso tsa kopanelo di tla di feta taba eno ha ya sebetswa hona jwale tjena tse ding tsa ditokomane tsa nyewe di tloa fatshe di be di lo thula mahulelong gobane ho sena mo di dulang hona teng ke dinyewe o ikela le lekoko mo ke dinyewe tse leng go di emetse hore le tsona di fotse line ke tsena moleng yana mme mola ona o le motelele hakana o emetse hore na ebe ke mohlaneng ke tlang ho kopana le moahlodi ya tlo mamela taba ya ka jwale o tlo bona ditaba tsa bophelo o la go mabaka a bophelo a tswela pele moahlodi o tloella mosebetsi o sa magulong a matala moahlodi o tloella mosebetsi nako ya hae ya dilemo tsa phomolo e fihlile moahlodi e mong ka bo madimabe
wa hlokahala jwalo ka ha re ile ga lahlehelwa ke ntate Keta Eya. ka nako ena a hlokahalang o mametse dinywe tse 50 tse sokang di disetswa dikahlong re qala qalong hona jwale tjena go di bua re bile re phethagala ka nako ena ba buelli ba o lefisa gape taba ke baahlodi ha jwale ba gago Eya. lekgotleng leno la mosebetsi Eya. maobane re bile le lehlohonolo la hore ebe re ile ga fuwa kahlolo ya nyewe e ileng ya tswela pele dilemong tse 10 tse fetileng e le hona e phethelwang maobane Eya. mme ho hlakile hore haeba re tla be re le boemong boo ho bona ditaba di ka tsabang ka tsela ya hore ebe ho ba le lehlakore le ipiletsang taba eno e bolela hore monganye wena ha e fela ke batla nke ke shebe ka pelenyana fela ke o fem hore na taba ena ka mogoleng ka teng e ka nna ya ba e tla be e nkile dilemo tse kae e le ka pele ho makgotla a molao jwale o tla hlokomela hore ho latela hore nyewe ke nyewe eo e ileng ya hlahlelwa lekgotleng leno la bosebetsi ka selemo sa 2013 jwale ko ana e fela ngwana jwale hona o bolela hore ha re tswela pele e ka nna ba mohlakganyi ena re reng jwale e fedile e phethetswe ha ke sheba kgonahalo ke hore e ka nna ya ba ditaba tsa selemo sane sa pele ho bua dikgethong e tla be le akganye eno e fela mme ka hona monga ditaba tseno o tla be a nkile nako e telele haholo hobane ha ke bapisa le hore o utlwisisa hore ka selemo sena sa 2013 e le ha re fihla lekgotleng la bosebetsi le le khona le re tswa di-DPR taba tsena ke tsa ke jobele metsena pelo nyana o teng le shumeletsweng jwale o tla utlwisisa hore e tla ha o bapisa dilemo tseno ebe hore motho yona o nkile bophelo bohle ba hae a ntse a tswela pele ka nyewe ya bosebetsi bane o nkile dilemo tse 15 a emetse hore kgang ya bosebetsi e fela ka ga ditaba tse ha o buella motho e o le mosebetsi jwale mosebetsi enwa ana le thaselo ya ga khutlele mosebetsing a tla tsebo bona gona o etsa jwang ka bana o phedisa lapa jwang kgatello ya tshabea ka nako ngwe lebele ka bane ha o a sheba tholo motho ena modimo o ferekangwa ko hore ha tsebe na etseng e hlile maemo ana a hana ha re ke re thetse taba ya gona taba ena na e ba kuikile ke mabaka a bono lekgotla lena la tharollo ya dikgang tsa bahiri le basebetsi ha se lekgotla le bona etseng ho tloha dilemong tsa kgale la ka nka dilemo tse 20 tse fetileng le fuwa botsheetsi bo lokelang ke mebuso ka ho fapana mona re bua ka di-DPR ka ofela ke batla ke hlalose ka selemo sa 2000 le metso e mehlano DDPR ne sebetsa hantle bona botshabeha kgwedi tse tharo fela kganyi le fedile hobane e ne e fuwe matsoho a sebetsang e na le matsoho a sebetsang empa o ntso le jwalo ha ho ka bo ha ba le ntlafalo hobane ke setsi se sesang mo se sebeletsang ngwana teng go re ntlogolo ya teng mane mo se sebeletsang moahong wa poso ho fihleleha ka thata ho batho ba tsamayang ka makoloi ho batho ba tsamayang ka ditulokoloi jwalo jwalo hobane jwale ke mane mo tla tla o hlwa ditepisi kapa jwale o tla tshwanela hore o hlwe ka dilifiti ka mabaka ona nna ho none pa etse hore ebe sebaka se jwalo se kgethetswe kore se tsisena se fuwe sebaka sa sona ditsa tsa mmuso di ngata tse tletsetseng mona ebe re sebeletsa mo buleile pele re ya hole yana le khotla le taba yona eo e ntse le engwe ya ditaba tse kgolo ka tsela e kgethehileng hore na lekgotla lena le ikarabella ho kae re tswa mothating o ho lona lekgotla lona le o lo fumana hore le ikarabella tlasa mongodi ya moholo wa lekala lekaleng la tsa bosebetsi
jwale ya ba ko ona o ntseng ho ritswa butle horeng le qetelle le keneletse mane tlasa tlasa boahlodi e leng mane ho Judicial Service Commission. Jwale o fumana hore ditaba tsona tse re tla ba le bothata ha ba hore hona mo motho eo e leng yena motsamaisi ke mongodisi ya moholo wa lekgotla le phahameng. Fela jwale e tla re ha o le ka o bapisa hore na pakeng tsa hae le motho ya o kametseng lekgotla lena la bosebetsi na ke mang ka moholo, o fumane hore e hlile ka nna ba ke mongodisi wa lekgotla le phahameng. Fela empa ka mane ka diqetong a moholo ke mo kamedi enwa wa lekgotla la tsa bosebetsi. Ka mantswe ya bona le hlile ho sa le thata o sa le lerothonyana taba ha di a hlaka tsa mohuwa ngwana teng. Ntumelle ntate ke khutlele mane mo neng ke lona teng. Yes sir. Ke bontshe hore ka nako eo lekgotla lena la DDPR ntse le sebetsa hantle. Ya ba ka mane ka hodimo ka Labour Court ho so fihla mothating o seng ho sena baahlodi. Ya ba ho nyollwa batho ka mona ka DDPR. Ba ya ka Labour Court. Ha ba fihla ka mona ka lekgotla la bosebetsi ka mane ka mo ba tloang ka teng ba siya dikgeo tseno di sa kwala. E ne le ka nako eo ho neng ho nyolowa ntate Keta le ntate Monoko. Ya ba ho etsahala ba ho qalella ho ka mane ka DDPR. Jwale ho nyehle dinyewe di diehe ebe basebeletsi ba ka teng ba se ba fokola ka lenane. Taba eo jwale ya etsa hore jwale o fumana hore dinyewe di nka nako ho fela ka mane ka DDPR le mo tse pedi. Jwale di tle ka mona ka Labour Court. Ha di fihla ka mona ka Labour Court o fumana ka teng jwale o so ntsona le dikete tsa dinyewe tse so ahlole. Tsane tse ntjha di fihla di boela hodima tsona tse tse kenang le dinyewe tse potlakileng di fihla di kena hodima tsona tse. Qetellong ya letsatsi o fumana ha o fihla ka lekgotleng hore ke kopa letsatsi leo nyewe ya ka etlang ho mamelwa ka lona ho thwe tlohole monse tlang hona jwale nna ke kgweding ya 11 selemong sena sa 2025 tlohole monse tlang ka nako e tshwanang. Jwale motho enwa wa ema o emetse le monse tlang wa bo makgotla a makae ao baahlodi bao ba bararo ba sebeletsang ka hara ba sebeletsa ka hara makgotla a mabedi. So ntse utlwa gore mathata a teng hape baahlodi ba bararo ba sebeletsa setjhaba se sekae Lesotho lena kaofela. Le moahlodi wa go sebeletsa go bizinya mongodisi ka ofising ya hae ha eba nyewe e hlokang ka setlamo sa molao e ka lekgotleng le bileng e ka mpa tjhetjhe hobane le tsatsing leno ha ona moo moahlodi wa bararo a sebeletsang teng. Ke mathata a tjena nda ya da ka nako e mo bona ka nka dikgwedi dinyewe di sa tswele pele ba ne fela ho sa hiwa tolo. Ke mane mo motho a utlwile mohloko a tla re lekgotla lena e se le la hlulwe bolo ka hae ka ke polasi ya Lebohong le seng le shwele. Ditaba tse ba ka ga ditaba tsona tse ke tla o fa dikgakanyo tse latelang. O tla nka le motse pedi DDPR ka mabaka a mangata ba ngata mo mona ka tla dile mo wa le motse pedi DDPR e go nya ba efe o nkele motse pedi le ba kho go nya ba efe o nkele motse pedi o go qete hape ka mane ka le ba philo kho ba le we ma ipiletso nga o qetela o nkesele e tla ga o kopanya dilemo tseno ka fela o tla o hlile dilemo tse supileng. Jwale potso ko ga na re kana go e kalo ntse re emetse go motho yana e lwa mosebetsi ya le kueng ha eba le kuya hampe a boele ho le khotla le go khutsetse mosebetsi ke ditaba tsa mfuto lwa mme o tlo hlokomela gore mo ha ke a kenyeletsa ditaba tsane tsa mo nke mo tla thola hona le mabaka a sa qobeng a o ka ona a hlaileng ka le hare a o ka ona o thwenyewe ke a tswela pele. Ditaba tsena di ditse se se la khotla la maipiletso la bosebetsi Labour Court le masego fela ha lena tulo nteng empa o no sontso ona le zana la lo potolowa e ntšha bena go le potolowe fela wele o tlo fumana go ditlhophiso tseno tse jalo di buima bona ba haesale mme ha o no ka wa gana ka golo ye nngwe ya thagollo e ka ba efe mohlomong e ne ka ba ho apisa le sentse se etsala ka lekgotla le phame ge tsebe hore ge be le lekgotla la bo sebetsi le bohareng ge be le ka botjhabela ge be le ka bokwa
DDPR yona teng diterekeng DDPR teng diterekeng empa le teng o ntsona le mafoko le bofokodi mane le mane ka hore ke na le taba mone nka bolang hantle hore taba tse ding a di utlwisise ka kgwedi ena ya 12 re tlo tloga masehu mona re kganne dikoloi ga le batho ba bahlano e tla be le mosebetsi e le mohiri e le agente ya mohiri e le agente ya mosebetsi jwale e le moahlodi jwale re lo dula mo kgontong ebe re fihla re etsa dikgang tse tlang ho etsa halofo ya hora ha re qeta ho etsa ho le bole re kgutlele masimo gona o bane ho bua ai khona go sa gona hao nthe o lo ka go ba le nthe sa yetse gona mo masimo mo ke le gona te ka o ya ha go e sa kene ditshenyelo tsena tse kana ka che mpa ba ke sa ba tla fihla letsatsi peloteng mongantlo ya bogoko le yana a ka lone bo fela ke dikholotso tseo ke reng di teng jole ka go ditaba tse mosebetsi wa fihla mane komponing ye bitswang tjena le tjena ke le kuwe jwale ne ke re o nkemele ke batla o tseka tokelo tsa ka batho ana ba ntshebetsana jwale le nna ke le motho ke lokela ho etsa diqeto tsa kgwebo jwale le ha boagente e le bosebeletsi empa ke hlakisa hore bontse bona le kgahlamelo ya hore ke kgwebo na qeto e ke etsang e etsa hore ho be le kgolo le ntlafalo kgwebong ye ha ke fihlela boemo ba hore kgolo le ntlafalo e se e fokola ke etsa qeto eo ke etsang ya ba qeto e re ena ke a e tlohe ditaba tsena di ka sebopeo se tjena jwale ditaba tsena haeba di ka sebopeo sona se e se e ba taba fela ya hore ditaba di ka sebopeo sena batho ba se ba tla etsa diqeto ka bomong ba bang ba buye lihlile ba tshwa ba ga diweng tsena tsa dikgang tsa bosebetsi ke hlapa matso empa che motho ba no ntsona le thasello ya ho bona e le karolo ye ntlafalang haholo o ntso o kenya letsoho o nka seabo fela e se ka sefutho se tshwanang le sa pele ho latela mathata ana a teng a o ke seng ke a hlalositse ha jwale a hore maemo a ka tsela ya hore o keke wa kgona ho qeta kgang ka pelenyana ho latela mathata a teng a ho e seng a ba qosi ka ba ba qosu ka ba ba qosa dia ka kaletso mamele re metsotsong mashome a mabedi a na le metso e supileng pele hora borobedi re ntse re tswela pele le ntate le tuka molati mona ke mmuelli wa molao re tla tla re nka maikutlo a hao ditabeng tsena kaofela re tla tla re nka maikutlo a hao ditabeng tsena kaofela mamedi ke bona sekgowa mona mosia se reng justice delayed is justice denied nate ke ha kabo ya toka e dieha e tliwa e amuwa ka ho etsa jwalo ha ke re le ditharollong re file mo mamedi setshwantsho sa botebo ba mathata a teng le kgotleng leno mme o e phethela hantle ha ga se molli ka bo hulluang ka yana yo bothata e leng ba ha empa ke ba sitsi sena ka mafapha se tsamaisang o zwa mena re tlong le perekana gona le ikarabella o kae le khotla lena kore se ke ngola fela mona mamedi ya sanga da ke ngolang ka thata tsena ke tsamaisana le o hlaisa mathata a matjha fela mona o ja ke be ke re ka ba ke itlhophile ha re ke re ditharollong la tsona wena ha o sheba o sebetsa le khutleng leno ka ba maholo o bona ka ditharollo ka ba ditharollo di bonolo le go yena ya pele re tla tshwanela re qale ka DDPR taba eno e ka etswe re makgotla ka go fela lesolo ebe re matsatsi a makae a selemo a o sebetsa ha re ka ra tloella dinako tsena tsa ho phomola tse bueng ka go molao yena ebe re ka ga beke matsatsi a o tla mosebetsing
ke la pele ho tswa ka Labohlano yeah jwale ka hona a mahlano jwale o tla fumana ka nqano le moneketsano wa matsatsi a mabedi jwale re tla ka matsatsing kgweding ya o tla mosebetsing a 22 yes jwale re fihle re nke matsatsi ano re fihle re a bale ka dikgwedi tse 10 o tla fumana ka pelenyana re tla thola matsatsi a 220 jwale ebe re boetse re nka kgwedi tsane tse pedi hape re tlo tlatsetsa moo qetellong re ka nna ra re ha re se re etsa kakaretso mohlomong re na le matsatsi a makalo ka 260 a metso e mene e le matsatsi a o tla bosebetsing hara beke ka ho selemo jwale ebe hona moo re etsa boithuto re lebelletse ho ka mamelwa dinyewe matsatsi a makana ka matsatsi a makana wa ngolwa dikahlolo ka hona re etsa sekepe moahlodi ka mo o tla lokela go le masfela a ba mametse nyewe tse kana a fane ka dikahlolo tse kana mme batho bana ba etsa mosebetsi ona wa bohlokwa ba tshehetswe ka disebediswa ba tle ba tsebe DDPR na la arbitrator tse ka le shumo le metso e mene ho tlwalo ntate fela jwale ke batla go tlo hlokomela taba eno ka sebopeo se jeng okay lenane le re nang le lona ke lenane le sebetsanang le makgolo kapa dikete tse kae tsa dikgang jwale taba yona eo o tlo fumana go gona bona ha bo gona ha rena boithuto bo hlileng bo phelang ba ona na re fela re lekantse hore batho ba lekanwe ke ditema tsa bona na kapa hobane jwale mona ke mohlanka wa mmuso o lefuwa kgwedi fela re fela ho yena o shaka ha tsa rona mo jwale ke khemi jwale bothata bo boholo bo teng ke ba hore ha fela tema e sa sewa re na le bothata ba ha re kgone ho bona ha eba re se re tshidime ka lekwa dihana ho tshe ha re kgone ho bona le mo e bang hona le mo mosebetsing ya hlanti ke ona mathata a teng mme ke mpe ke bontsha ntate hore ho fihlella jwale ke ka mokgonna ke bonang ka teng makgotla a bonahalang kore a ntsa tshwere ka thata haholo ha o bapisa kaofela ehlile DDPR ke yona e bonalang e tsamaya ka pele karolong ya ho mamela le ho ahlola dinyewe tse ka pele ho yona tjhe ba bang ba bomphato ba ka nna ba re ba bona ka tsela e fapaneng fela lebaka le nka ka o fa lona go hobane mohlomong itse ha e thewa ya ba e theelwa hodima batho ba neng ba hlile bana le maikemisetso a magolo a ho sebetsa jwale wa thola le ba batjha ba fihle ba fumana ga khona sebakeng sena sa mona mo fihlang teng ke mo e hlileng beng ba teng ba o khamisang ka le go ha fela e ba o tsamaya butle ke ditaba tse jwang e le go wena go ntlafatsa DDPR o tlafatsa DDPR go ba ka sheko le na hantle re tsitsitse haholo di ditaba tsa dikgang tsa bosebetsi go ntlafatsa DDPR ntlafatsa ya teng e shebahala wa so fana ka dihora tsa tshebetso yona re emotse ya ba ntlha e kgolo ke ena DDPR e lokela e sebeletse sebakeng sa yona seo e sa sitisaneng le ditshebeletso tse ding tsa mmuso moo batho ba ka fihlang ba ka bolokolohi ba phomola teng ba emetse ho tlo kena dinyeweng tsa bona ba le hore ba tlang ka makoloi ba behe makoloi ya bona a bolokehile ho sebetswe dikgang batho ba fete ke yona e kgolo ho feta ditaba tsohle tse teng ho tloha mono ho ya ka nna re ne re lokela hore ebe re na le setsi sa mmuso seo ho sona moo ho sebetsa mang fela le direkote tsa makgolo rekote ya lekgotla o thonyewe e kene motho a lefe bohashana bo e bang ke bona bo beilwe molatela sekepele sa teng ebe wa tseba hore ka mora beke tse pedi kapa tse kana ke tla fuwa rekoto le lengolo taba ena ha ke tsebiswa hore ke thotse rekoto le mongodiso wa lekgotla le yena wa jwetswa ha jwetswa ka nqela taba tsena di kengwa lethathamong la dinyewe tse emetseng ho buiwa mo baokamedi ba o kamelang dinyewe le bona ba tseba ha motho ena mangata ba sa itsitsing ebe re a tseba go nyewe le ka mora nako itseng lo bewa lenane la dinyewe tse lo khalwa e le go khandi fela hobane ke a tseba ona le mosebetsi e reng ha hlotswe ke nyewe nda dinyanganya ka tsa o jwetsa kwa tsamaya o ya le khotlele le ka hodimo fihla re ke a ipelaetsa ha tata wa phomola hantle se phio sa ha ile bane fela ba le ha o patala mosebetsi ke ditaba tse jwang mona ke DDPR ha re fetele le khotleng le ka o le iwa khona dati ba hludi ka mona ka le iwa khote ba ba ga
ka mora kahlolo ena ya nyewe ena ya commissioner ya labour mosebetsi wa dinyewe tsa bona mono o lo eketseha ka makgetlo a 10 jwale bona ba le bararo ha ke tsebe na o lo sebetsa mofuta ofe ho latela kahlolo yana bonyane o lokela hore sebakeng seno mono ho hirwe bahlodi ba supile ntle le mono motho ha a fihla mona a re ho nna ganki ena we le nthoka ke lo pota ka yona mane le diba khoto ho ye mongwe tla tshella o mo jwetse go le mo dikae ha qala ga le motsa ka di 50 ke re ho ja wa itlhophela o rompo o ye phomolong kapa o diele mosebetsing mona o lo batla o mong hobane o tla bo ye phomolong nyewe ena ha o e sofile hobane kgatello e lo ba mono e lo ba mpe haholo tabena ke bontsha hore mo ka bedwa le khotla la ba ipiletso o bile ka yona maoba hore jwale ka lebaka la hore na ntlafatso ene e tlileng ka molao ona wa bosebetsi wa selemo sa 2024 na o re dinyewe tsena di sebetswe jwang e hlile ho lo ba le mathata ana a tshabehang le khotleng la bosebetsi ha go bontshana jwang le khotla lena la bosebetsi le sebetsana le dinyewe tse tlang ho lona di tswa di DPR e le ka tsane tse batho ba re ditota di hlahlojwa review empa ho nolofatsa ditaba ya e re ha jwale ke sebedise fela lentswe la maipiletso le ha e le hore ha se maipiletso ka mogotsi mo di a hlahlojwa ke tseno tsa maipiletso a tswang di DPR jwale e be tse kenang kgetlo la pele di qalla hona teng e be mane mo ho phethiswang batho ba sa ikobelang dikahlolo jwale ho tswana mo dinyewe tsena tse di tlanyele tse ntjha ke tsane tse kenang ka dipampiri tse fapakeng tsaneng ke ba buelle di dikgang tsa molao le tsane tse hlokang motho a kena ka leboko seng a fane ka bopaki ba molomo jwale ho kena hape le tse ding tse kenang motho ke dinyewe tse potlakileng potso ko bona ba hlodi bana ba bararo ba tlo kgona ho sebetsa ka tsela eo ke ditaba tsa mofuta o tjena ka mo o na le dintho mona ne ntse ke bala molaona wa bosebetsi o motjha ke bona le ba bitsa batho ba ntate molati di assessor molao ke bone ka ha o sa bua ka tsona ho jwalo ntate ho na le di le teng fela tse di teng ho na le bothata bothata bo teng hobane di assessor ya hlokahala fela bale o tlo fumana hore e meng ya melao bo kopa ke ntho e madima e bona botshabehang e meng ya melao ena e entswe e tatile ba le fela ka ne re kgahlisa America hobane jwale re America ba sa e kgahlisi e tla re tima meropotso e itseng jwale re sala re iketseditse melao e meng jwale fela ka o ka ngona wa mafa o qabanyang setjhaba empa re hona ka teng jwale o tlo fumana hore ditaba tsona tse ha e ba hona tjena o kgahlisa America ho tla thwe e ya Lesotho ga hloka le etse molao wa matanyola bona jwale o ka kwalwa ntho mo lengwe parlamenteng mane wa tlola le rwele ya ba molao wa matanyola wa fe jwale dintho tse di ipakelwa fela ke mo e leng re le naga bo kopa hobane re ikganela fela ka baka la bofutsana ba boinahano hore na re ka ikgolla bofuleng jwang ka hore re iketsetse mekgwa ya ho phela ka dihlodilweng tse re nang le tsona naheng e metsi ya mangata a phallang ebile re fana ka ya mankiana re tloa nka re ya pompe re ya ise botswana ka lebaka lona le nantate o kgutlela tabeng ya rona boima bo boholo ebile bona ba o ebe melao e meng ha e etswa rona ka le Basotho e tlo sebetsa hodima rona fela re hana o iketsetsa melao e molemong wa rona ko bona mo mathata a le mona teng e le wena go di bohlokwa di assessor di bohlokwa haholo tate se di le siyo molaong tjena wa di bohlokwa bona botshabehang jwale o tlo hlokomela hore di bile teng hape hodima dinyewe tse keneng pele molao ona o ba teng mme molao o sebetsa ho ya pele sengwe ya morao mme dinyewe tse eno tsa kgale tse leng tse di hloka bo teng ba tsona di ntse di ba teng taba yona eno fela e ntse tlo tla e ba taba mohlomong ka nna ya qetella e fihle makgotleng a boahlodi ho bona ile ntle e hlile ho nepaetso ya sesara di sa le yona ba tjhe ha ke go bontsha ntlha ga ntse ka tla ditharollo e nngwe ditharollo tseo nna ke di bona ke hore lekgotla lena la bosebetsi Labour Court le fetolwe lekgotla le lekanang le High Court kama kore lekgotla la bosebetsi le lekanang le lekgotla le phahameng ebe motho a ka mo o ihlile ke moahlodi judge e le hore
ge se ke ga hlotse ge ba le lekgotla lane la Labour Appeal Court ebe ha o bua ka Labour Appeal Court ke lekgotla la o qetela le kenang le lona le lekana le lane la o qetela la maipiletso la Lesotho le haeba o tla thwe mona le dutse ka taba bosebetsi ka ona ga le bitsa Labour Appeal Court fela ebe le lekgotla le lekanang la le ge fokotse leeto lena ho baneng o lokela go tsamaye makgotleng a mane go qete kgang ya bosebetsi ya ona molemo tabeng e yes empa e batla o thetse ha o le mbuelliba o buella kompone e batlang e tshwehla ho monate ya nto bane jwale o ntso ntsha stankana fela hore tshela ka mokotleng ho le o sa tsamayeto le letene wa e bona ta a buella mosebetsi ke ha buella mosebetsi ke na o fela ona o thola motho ena le yena a sa feletse wa hao o so tledetse pele fela hore ka utlwela go tlhoko mpo qete taba fela bo le thola o tsaba ka phako le ya uba ka sala mosese ke buanye o yengwe ya bosebetsi jwale ka nnete ofisi ya agente go ya buso ka nnete ke yone e mphileng tshebetso eno go sebetseng eo eno mo jwale ke fumana hore mongodi eno wa moholo a lekala hle ke motho wa banganga tjena a thata le kgonata ba motho pele a thola tiki ya buso mona a fufile le pele jwale eto lena la gona le lengata DDPR Labour Court Labour Court Court of Appeal ya Lesotho jwale kana kgone o ntso tsa mo wena thati mmuso o ntso o ntsha ditheo wa e bona ta ha o fitla ka lekgotleng la le ka mano thwe ntlha itseng e le sa hlahlojwa hantle tsamayang ke le lo qala kwana lekgotleng la bosebetsi pele jwale re etsa ba re qala talong hape Labour Appeal Court khotla la boipiletso ga tshi aga nnete e tla re ha ka tswa ka nkane e na kgongwana ya tshie e tla be sa kolle e tla be khotsi ke mathata jwa lo kana hana se go sa motho ya da ka mosebetsing na se jwa mathata na ka tse ya da Mamedi ha e bona le dia gante tse mametseng mona ke a di bulela ke di kene basebetsi ba ke ba kene nke ke utlwe gore na ebe na le molatedi mo tlilewang re phethela mona re tsheya empa he wa utlwa gore na ke tshwile go na le bahiri ba kgopo be reng ha ba metsi ditaba tsena be ba go basebetsi bana ba ntekane bana ba tlantse ke engwe ntho tse o seng ke hlile ke di tshwetse gona ba gona ditaba tsena di tsamaya nomoro ka mogala ke 21 robong tharo 21 robong tharo le 21 tshelela nne 21 tshelela nne o hopole nomoro ya hao di kgetha mamedi mona re bua le bakgethi ha re bui le mang fela nomoro ya dikgetho ha e bontse le karete ya dikgetho ka sebedisa yona kapa ya karete ya hao ya naha haeba ha o mmuelli empa o mosotho ba metseng ditaba tsena le wena ka tsela e tshwanang o ntse o ka kena ra betsa dumela Tatuaga Ena Ena de la moteba motlhomphei advocate molati ke mongwe wa babuelli ba tlhwatlhwa o tla reng le motho eno a legile mo ntate ke na re dile dinagre diwa o ntate ha go tswana pele ke a butswa ha kena ditabeng tsena tsa makgotla a dikatlolo kapa dinyewe tse kenywang ke basebetsi kapa ke mohiri o tla kisitsang ka tsile taba ena e nka nako e telele ntate ya dinyewe tsa basebetsi o ka bangware bahiri ditile ba thabela taba tseno tsa gore ebe go na le nthena ya go hatella ditaba tsa basebetsi ba ba hobotsa
ha o tshwanela hore ditaba lwantle di be di tjhelete jwale e ba mohiru o lokela hore a lefe mosebeletsi ditokelo tsa hae ebe ntho e le bolla ka makgotleng ka mone le tekelle o sa etswa letho ntho e lekile ha e sebetse hantle ho latela le melao ena ya matjhaba ya bo international labour organization mane eo mmuso wa rona le matona le lekgatlo e meholo bomma lekgatlo ya basebetsi di amanile empa ona international labour organization mokgatlo o moholo wa lekgatlo wa basebetsi di lo teka melao le ho fetola tseo ba di ya fetola jwale ha o kena ka hara naha ena ya rona o bona e tlile basebetsi bahiruwe ba hateletse ke bahiri ke nna ke majetse haholo hobane ke e mongwa banna ba iletse ba iteka naheng ya Afrika Borwa ka mekgatlo ya basebetsi na ke utlwa hantle hore kgatello e bakwa ke go kikitlela ha kabo ya toka makgotleng a bosebetsi justice delay which is justice denial eno e bolela yanade e tlile ho jwalo ntate ke tshitiso e kgolo hona jwale dinyewe tse ding di qetile nako e telele ha di a fitlhela qeto ena le pako e ke lebohile haholo moholo wa ka ho bile maneba ho bileng batho bana ba bahiri bana jwalo ka bo kae di-payment tsena tse itseng ba balehileng ka ditjhelete tsa basebetsi o lokile o tla kgutla dumela kgotso ha o le ntho pedi yanade gobedi pedi ha o le ntho tharo nngwe hlano supa robong yanade pedi robong e tla ga ba tshella mpa ba tsare wa pelaseng ndade mpa wa tsare a ka nnete ntate molatisi mokwa hantle ntate empa ke na le potso e le nngwe fela ya gore na e le mokgatlo wa diasente na bana le tokelo kapa bana le nako ya go ba eletse mmuso ka se ba bonang toka ehlile e fitisela gobane le bona e le ba dira mokgatlo wa diagente ke babi ba toka jale ka malatlheng ya bana le gore ba dule fatshe ba ka ba eletse mo e bang mohlomong toka ya tike ke a leboga mohlompe legolong ke a leboga Ntate Ramatshalla o botsa ntlheng ya tshebetso ya mokgatlo wa diagente wa Lesotho mona rona ha ditaba di le ka mokgwa ona na bona ba e tseba manna ke utlwa e ka yona ke utlwa e ka ke potso eno ya Ntate Ramatshalla na lwana le potso mamedi ka potlatsetso mohlomong ge go renyana borobedi ge go renyana borobedi e le go kankano go yona ge tle re tsebe gore re ge nke maikutlo a Ntate Molati kgotso ntate ke rata mang kae Ntate Mabina nomoro ya dikgetho Ntate Mabina yana yandate ha se nyawo ya hao a kere ha se nyawo ya hao a kere eo botsang ka yona ha se nyawo ya hao e ko ga o batle boeletsi ba molao wa bo a lefellwa ke re bona o botsa re tle go
ha ona nako go tsalla ke nako ha ba ne bonta lo motselo tsona ho tsa o ya ho ka go na go ba go tsalla ke nako o ka go tsitsa ka tsela o ya tsela ha re jalo mona bona e sa tsela ona boipiletso bo fellwa ke nako kapa tjhe ya ka paise go tsega ka tlholo e mo ya itse ke ya tsela tsela e tsena mpeletse re tla utlwa se ke sona se ga molato ga o bole ya sa ya kapa tšwa go na molao ona o reng ke ntate Mabina Kamane ka qatsha sena ke mamedi e motla mo Africa FM potso hae e tabeng ya boipiletso re fumana le mongwe o qetela hae ba o teng re tsebe ho fetela pele mohaiso re tsebe ho fetela pele mohaiso hae ba le wena o le teng pedingwe tshelela nne pedingwe robong tharo la ke mlati ntate ha re ne go tla otle ke bone ka ba santsane ba mametse mo kgatlo wa diagento a Lesotho yana o nka karolo ditabeng tsa go eletsa mmuso go kenya letsogo go hlaetsa ditlhahiso tsa ona go fana ka malebela jwalo e se ba hangata ho feta hanyane hona ba e leng bona ba fuweng matla go etsa diqeto na ba kenya ditaba tshebetso ka morago ba fuwe boeletsi na ka tjhe ke phetohile bokgotsi we bona bokgothaletsi a botlame bokgothaletsi a botlame wele kana go kana fumana wa ditaba tsena tse di kgothaletswang ke taba tse ntle fela o thola hore motho e mong ha di batla ko re nka wetsa mosala fela taba tshwana a bile le khotleng la Basotho local code ka ga e shari yana nya ba ya mamelwa e bile o fana ka kahlo wele putso ya ka ngata e ba bona go bane mo makgotleng a bo Afrika mo go nang le batho ba mangolongo go thwe motho le ke la ga lo imamella ka hlolo kgweditse thago ga sa no lo ga ke tseta utlwana le re ha re ntse le tshedi ka pele go empa yetsu ya jalo mohla ena treasure yana bele le jana bo thata bo go kae ke ba tseba mme boeletsi ga bo tla yana motho a ka fuwa boeletsi a fuwa maele empa bele ka lebaka lona le go boeletsi ya botlami ke engwe mathata a di ya tata taba tsa ntate Mabina ka ga bo e bonolo fela ke hle boipiletso ha monga bona a sa bo ntshetse pele bo fellwa ke mang ha e ba motho enwa o kentse boipiletso tlo fumana hore taba tsa boipiletso hangata di tsamaya ka dinako tse balwane hangata o tla bo bua ka dikgwedi tse tharo empa qala motho a feta kgwedi tse tsheletseng boipiletso bo sa ka ba tswela pele o na le tokelo ga lo etsa kopo ka pela lekgotla one ke kopa go boipiletso bo hlakolwe e le gore ka hlolo yane ya mathomo e tsebe yone e tswelang pele go sebetsa ke bobebe bo bokarota lona makgotle mo a sebetse ka molato o sa boleng boipiletso ha fela o ka kenya boipiletso ha o sa bontshetse pele go bo phethelwe bo fellwa ke nako bo ka tloswa le lenaneng e le gore ka hlolo yane le go ipiletsa kgatlhana le yona e tsebe go tswela pele sebetsa ke nka dipapatso ge tsebe o tla tla ga tswela pele ka nkana tsona financial intelligence hore ge se bo go tlhatlhedisa gantle ona ke ka tsela mofuta o feng nako e ba kao fela bantse ba ga ba ditlhaelelo fela bantse ba go ena ba ke nako telele ke a fela ola wa tseba naga ya botswana e baletse ke tsaka la pholophaba ena ka mona ka ditshwedileng tsena tsa dirafswa tsena se se botshile go ema go itheta ka lebopo ga o sana go biaka ka fa mona ebe o ntsa ga etsa dithaelelo jale batsana ga ba fumane boo re tšee ka lefapheng leno go le parlamenteng se go lokela gore go tlo tlhatlhelwa gagolo go tlo go pelwa gagolo go tsebe gore le fana mo mmuso o nang le diabe go bone gore e tlile re fana ka bodisa bo phethagetseng ba gore se fana go ehlile ka nnete ya nnete batho bano ga ba etse dithaelelo dinaga tse dingwe di sebetsa taba ena gagolo tse dingwe ka etse dile ke ra tšhaua ka bane ka diswedileng teng ehlile re tlo gana go phara jale le gona ga lekela go re ikeletse gore se se ke ra salela morago phara naga tse dingwe di ya pele
ya lekgolo le Namibia le yona ke ena ga ya bona president ya teng se lomme bebebe a le kampana sa ke la ke sa o go tsamaya mona mo o go tsamaya gona mona Afrika ya fetoha ka baetapele ba mebuso mme ka nnete e tlo ba madi a bo bogolo a re ka ga iphumana re nnaga lesotho re salla morao phetohong e ne e bonagalang go babusi ba Afrika ba re a go lekane wa bona le ka motsana ka mane ga a sokolela Burundi mane wa sokolela re lokela go utlwa tlhokolego ena dinaheng tsohle empa mo e bang ga itsale e lokela go thusa ke gona re le setšhaba re tlhokole ya ntate jale e nngwe taba lekgolo ko a tseba ke eng ya motlhatlhobi wa dibuka ena ya motlhatlhobi wa dibuka ena ke taba e kgolo haholo gobane ha motlhatlhobi wa dibuka a hlile a etsa gona go bona ka sekgowa ba e bitsa financial audit e tla re fotile haholo ha e etsa e le o e sa tsamaye le ene e bitsang value for money ke ke mohlala o bobebe basotho ba utlwisisang ka ntho e mona e teng makaleng a mmuso mone e bitswang ma-China ke re ha motlhatlhobi wa dibuka a fitlha a sheba ditaba tsena tsa ma-China o tla bona gore go rekuwe hantle a ba ga patalwa hantle thepa ya ba ya moo fela na e santse e le taba e ikamagantseng le motheo o tšhelete e ikopetseng ha e tloa palamenteng o ha o so bona o so tlae ke ma-China le tšhelete e ka kgutla e santse e etsa fela seo ha e kopela palamenteng o itseng e tlo se etsa jale gore motlhatlhobi wa dibuka a ska tlhatlhoba fela gore a e kene kankena ya tswakankena ke utlwa ba e tlhalosa ba re ke debit le credit mo o nang le debit kana ba le credit ke utlwa thobano jala thobano ba tlaleile hantle taba kore na ba tlaleile hantle na ba sebeditse hantle ke mane mo go buang jalo ka ene e bitswang value for money audit e le gore motlhatlhobi wa dibuka o lokela gore a etse ditlhatlhobo tsena di le pedi gore letlaleile hantle ehlile ya bonala le go reka le rekile hantle le go patala lepatetse hantle fela na mosebetsi wane o be re itse re tlo o etsa ka tšheleteng na re fela re entse ona kapa re entse ko gomotse taba eno ka go thusa golo legolo gobane nna se ke ile ka bona lesothomela motlhatlhobi wa dibuka a fitlha a re hai go thwe e jang unqualified e re ga qeta gore ga o thwa unqualified o thwa dibuka tsena di nepae ga o thwe mosebetsing e ke dibuka tse jale nna tala o tsela tsa dibuka di yang tšherekanya lekgoloko gobane di tshwana le tsela tseo ka utlwa o thumo go o tsogolo fela setšhaba se ke se tshotlela e le go ke yone re re motlhatlhobi wa dibuka a ka e ene tlhoko a tlise ditalego tse tla etsa gore re bone gore le ga go tlaleuwe hantle e tlile go sebeditswe hantle ke tsona tse direng dikgolo gagolo tse lokelang go se sebetsana le tsona ganghang ena motlhatlhobi wa dibuka nnate ke buile le motlhatlhobi wa dibuka molao o so kile o reng o dikarabela palamenteng o lokela go tlisa ditlaleho tsotlhe ka gae palamenteng
go ba le wa bona le mathata wa ha ntse di tsa kwa matile ba di bana le ba di go mo ne hle ke tla mono gore na molao o motjha gore se hlile na tla iteka ka pela parlamente ka potla tsamaya hana ba le molao wa motheo o re ikarabella parlamenteng eya e le gore mosebetsi wa hae o tlalewa a o itse kwana parlamenteng okay a lo tlalewa parlamenteng ntse re sebetsa le ena mme re dumelane go ditlaleho tsohle tseo a di entseng jwale ka morao gore 10th amendment e kene tshebetsong a ba sa di sa parlamenteng e le gore ye entseng e faretse motsamaiso ya dipuisano o sa tla ikemetsa gona jale ga ke se ke na le thepa ena ya motlhatlhobi wa dibuka ke kenya jang ka ntseng ka mane gore ditho di tsebe gore di tsebe ka yona table mme ka ne ke tsebe ka kopana le clerk of the national assembly maoba se shebisana taba ena gore na ebe ka sebetso jang re sa emetse tsona ditlaleho tse mosa go tswa go motlhatlhobi wa dibuka gore di felle jale re tlala mokopana le motlhompedi tsamaiso ya dipuisano mona e tlile go no bua ditaba mona taba ela ya gona matshediswana di lela ya mabale taba ena lena matshediso se amme empa e se ka monokeng ka mona okay e na le beng ba yona taba ena mme ya ka le ntate monna mme ha re tloele mme haeba e bue ka kore gona e bue e le kana ha e le jalo empa ya ka dinkela ke tlhalose gore ke karolo ya molemo wa boteng ba batshwaneng ba tlile mo bekeng mona goba jale e le gore re kadile maqhama a mang a matjha le batshwaneng ba le teng bekeng mona go ntshetsa ditaba tse dingwe tsa setšhaba pele mme re tla nne re kote ka tsona ga di ntse di tswela pele le ga e sa ka ya ba karolwa ditaba tse kopuweng ka mokeng empa a e kae alongside go thwe ga ana go thwe sokototho parallel ba tla kopana parallel ha o ntse o bua ka mona dirankgolo tsena di tla kopana ka moo di ke di kopana di pedi di etse jwang di etse jwang di etse jwang ba tsamaya ba bapile o le ntse ba bua moo ba tsamaya ba bapile jale ba ntse ba bua empa molemo ko gore ba dile teng gore ba tsebo gore ba bue le batho ba bang bao hakakang e neng e se karolo ya mmoka nna kore taba tsena ke di utlwa hantle ebile mmoka wa beke kao fela mme go tloa mo go ya pele jwale le hata ka loto lefe gore tse dumellanweng tse ka etsagalang ka pelenyana diphethagalo so bile ka ena motlhatlhobi wa dibuka tsa ditšhelete eo ke dumelang gore e kgolo gagolo ga re sheba gore go na le ntse ga tue tlaleo ya gae le gona jwale ga e nngwe dingata lefoloko o ditlaleo tsa gae tse ntseng di hatue dingata tse dingwe re utlwa fela se ntse di bua diweletseng tsere re maketsisana re le parlamente gona ga re ntse re di emetse ka parlamenteng jwale di fie bafokwena tsona jwale bona ditlhakana fela moo le diseditseng tse auditor generale sentse di bua ka tlaleo ya auditor generale e sotetse le parlamente tse diphoso tse dintseng go lokelang go di hlaola ka lesekene ke hlaole gang ka pele mme re tla etsa jwalo ka nnete jale e nngwe ke bona gore motho o mongwe tla ke re e sebisane ke ena ya lekgotla ga e le mona re na le monyetla gore re tlo kena mokgatlhelong o tlatlamang wa direform mme ka nnete ke batla gore re ke re thaothele taba ena lekgoloko gore ga re kena mono ke bone gona e ka se kene le ka gara
le karolo e ne e tlhatlhamanyang ke bofao. Ebe ha le sheba le bomphato a lona ditaba tseo di etsawang di tla ya lekgotleng la kgwebo, ebe ka ga lekgotla la kgwebo sontse ona le leng kang ditaba tse, hobane ditaba tseno a ke re le ha le tsa bobodu le bomenemene di ebe di etsa tse dikgwebong kapa ehlile tla ba lekgotla le ikemetseng e sheba jwang taba eo? Dinaheng tse ding di bitsa lekgotla audit court ke lekgotla le shebaneng fela le mosebetsi wa mohlahlobi wa dibuka tsa mmuso le ditaba tse hlahang di hlahiswa ke tshebetso ya mohlahlobi wa dibuka. Ntate e le hore e tla fapafapana le yane ya lekgotla la commercial court la le bitswang commercial court, hobane commercial court yona e sebetsana le diteko le ditekisano tsa kgwebo. Lona le ne le tshwaela hore dikgwebo di ke tsa bohloko ka hodimo di nke nako e telele, mme ebile le na le moedi wa ona le ka bua dinyewe tsa boleng bo bokae. Jwale wa bona lena la botlokotsebe e se dinaheng tse ding le bitswang anti-corruption court. Tsena tsa bobodu le bomenemene ditjhelete tse telele haholo tseo boleng ba lekgotla lena la kgwebo le kekeng la di sebetsa ka boemo bo teng ha jwale. E le hore lokela go ka re se ha re kena ka dibofomong ka mona re tlo shebe hore na o ka etsuwa le leng kapa ho matlafatsa bona le yena. Nako ke sega banna ene ka bele kona re tla futhumala ga sa re tla bona gore ba la hakola ditaba mme ba tla boela ba hlophe-hlophela o kae. Ke utlwe ka ene lona o le ntlhaneng fela ke kopa o ke o phethele ka mantswe ya hao. Annete lekgolo ka ha ke phethela ke a kgona ke hore ke nahanne hore di le mmoka o motho ke nahana hore ha wa fela hore re fihlile ra qoqa, empa ke a nahana ho na le batho ba bang ba rekisi bana ba banyane ba fumaneng molemo o moholo. Nna ke ithutile dintho tse ngata ka taba ba kgwa e bitsa value chain business. Ho na le mo e ka nna ya ba ka e kosa fosa mo ke bone ka karolelano ya mosebetsi ha ya ba hantle haholo, empa he a tla lokisa ka moso. Matjhabana mme re lebohile haholo ka ditaba tsena tse molemo. Ke ne ke nahana ha di tlo ba thata e khona ehlile ke ditaba tse ra tse ke utlwa hore le ne le hle le tibisitse kepi haholo. Re lebohile haholo mme le tshare le monate. Amere Motlama Africa FM hle ke mme Matjhabana le mphanele tsiye ke modulasetulo wa PAC parlamenteng ene ya 11 o le mong o di beile jwalo dintlha tsa hae tse kgolo o di utlwile ke ditaba tse amanang le ofisi ya mohlahlobi wa dibuka tsa ditjhelete tsa setjhaba ke taba mekoloto ya mmuso. Jwale ke bodisa ba parlamente ditabeng tsena tsa theko ya thepa ya mmuso ka ho bonahala eka ke hona moo sentele sa bobodu le tshenyo ya ditjhelete se leng hona teng. Mohaeso